Minista wa ugiteri Kithure Kindiki augite muingi wa gitaro gia gatagati ndubatie kuhingicwo ni ateti aria makoretwo makiaria uhoro wa urumwe wa kirima, akiuga mangirumirira atongoria ta acio makuonekana makiyamurania na icigo iria ingi cia bururi na uguo kuhingiriria tabarira cia uthii wa na mbere. Nimekuwa kula Lamu katika kule Indian Ocean, nimekuwa Northeastern, nimekuwa North Rift, nimekuwa kila mahali. Na mimi nimekuta watu ambao hasili yao ni hapa Central, ambao wanafanya kazi huku na kuishi na wanaishi vizuri, wako kwa biashara, na mimi nimefurahi sana nikijua ya kwamba tukiendelea na umoja, watu kutoka sehemu hata zingine wataweza kufika hapa Central ili tuwe na Kenya moja, tusiwe ni Kenya ambayo tuko na migawanyiko mingi. Towira wa kunegena niye munjitekerie niende team job na kwena timu ingitagwo team siasa ni mahure siasa ni tugacemania nao kiharo tumenye kana ni siasa kana ni we. Augite undu wa bata ihinda riri ni kunyita mbaru thirikari iria iriho niguo ciiraniro iria president eraniire cihingio, na oroho akeranira ati tabarira ya barabara cia kilomita 40 iria cire Kinangofu ni cikurikio. Serikali haitaki tena miradi kama hii ambayo imezidiliwa isimame. Inapofunguliwa lazima ikamilike. Mubunge wa Kinangofu Kwenya Mathuku ni anyitete mbaru uga ucio akiuga riri nirio ihinda ria kuhuthira ugi niguo kumatha tabarira cia uthii wa na mbere thirikari-ini. Ndamuthaitha ndamwinyihiria andu aitwa Kinangofu Magai tutigetikire siasa yo tondu ti njugi ndiri na kauge na tuwe kuguna ikuguna andu angi acio nio marenda kwiguna na munjitikirie njugi uguo ndinyihitie tu tondu ni tukuona thina twetikira kwiyeheria thirikari-ini tutingithura thirikari na hinya uguo kwanza niyo ndiari ho ninyu mwari ho mucoka muthure thirikari njega uguo mucoke ati mumieherere tungikorwo tutete mbao tondu mwatiga magetha sisi tutakaa ndani. Minista wa ukui Davis Chirchir augite kuri na mbeca njiganu cia kurikia waki wa kilomita 40 mwena wa Kinangofu na mbeca no cigwethwo niguo kurikia tabarira iria ndigaru. Kwa ile barabara zote vile tulielezwa hapo inayoendelea katika kaunti ya Nyandarua inagharimu serikali karibu 15.8 billion. Sasa pengine kuwe na shida kidogo ya bending bill, lakini vile tumesema hii tumesindua leo iko 100% finance. Sasa mazao ya mashambani, manake tumeona hii barabara ni ya ndani ya kufika kwa mashamba, sifikiri tutakuwa na shida. Riri nirio rita ria mbere Kindiki aronekana kumukania ciegie mwegariurire wa uteti bururi-ini thutha wa kuhumbithio ngobia ya utongoria wa kirima. Mwaho wa atongoria makiuga niwe ndaraca iria marihuthagira gukinyira president ukinyaniri-ini wa tabarira cia gicigo kia Mount Kenya. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Gure.